O te whatalawhatu fo ila mai maunga lo tātunu, nei fu o tātou whiloa i tātou programe masani o tātou update, longo puiwe li o mera o penanta tupu i samo nei. E mō atu mai le whaamsinonga, o te ena ele whaipule le tumalosa nganga numero mō mua, mō lianga le tue leo e whaasanga i ante ia. O le tai au nei na tula i luma whaamsinonga whaitu malo le fionga loa au sola ma le malo kene tsio, whaatase manisi o lona ainga o loa a fia le matau po e pe ona tua ia ai, i se whaese se inga manisi o lona tau ainga. Le tawala maila na tali te i le tamaitai lo ia ia fui o ane o lo papenao na tula i mo ia. I le whaatulangana le whaamsinonga e pe o na iele nei aso mo na taulumanga o whaatulanga ila na fionga le whaamsino. Leota Raymond Schuster, le aso wha le masino na opema le tau sangale nei, o le aso e mau o le nei mata opu. E pei ona sile fia o le mata opu le nei o lo tula i mai ai ia se wha o lave pe ona ie se pe se inga, na tula i me le fionga i le whaipule, wha pia nisi la bolo na tau a inga. O lo o mōlia le fionga le whaipule nisi o mōlianga e au fia ile u mio se au penga mta utia, lafo ina o whamtalanga po upu whai, ai le ngata i leo o le whaia leo ni ngai nguinga wha o lima po le wha o manua. I tai au nei fo ina tula i e fo inisi fo i orona tau a inga o loo a fia fo le neima ta upu, o loo mōria whaatase fo i la tau i le whaia fo i o ngai nguinga tau wha o lima, a toa i ma le lafo upu whai ma upu tau whamatau, ai maise o le uru whale whamalosi le hau noma se whaatananga. Ua whaatulanga fo i le whaamasinonga ia, le tūle su i nai mau, niso le tau aingo o le fionga le whaipule loa a fia, i le masino te se mai su i nai mau le nei mata upu. O le fionga, ia nasa yudi sa polu, o lo tūlai mo le fionga, ia seunga malo a kewele, a toi maniso lona ainga o lo a fia i le nei mata upu. Ua whailoa le whailau tusi o le Sasnok, le fionga sifuipa mo rin tui malele i whano, e le whaingo fia le tā penanga ma le tūlanga o lo tawasa mai e le pūlenga le Sasnok, a wale tu ina tu leo au ta alo Samoa, mo leo limpeka, leo la whatanu ina le whaiunga le nei masina i to tono wharani. Sau le fionga si fuiva, e iwa se lau wafe leo whai se leni Samo mia, pitai. E lima se lau wafe le se leni na visosoni mayai e le malo e tu sai mata penanga mo le tu ina tu o au po o musiki a Samoa. Ai ili tila sila ma le mtai tua le pūlenga e pe o na sao no le fionga si fuiva. E mo o mia se isi se leni ina ia wha atupe ai tu langa umo ta penanga. Na whailoa le fionga si fuiva e se fulu tolu wafe ile se fulu lima afe le pasesi o le tangata i to tasi. Peitai. O lea na lato sa ili ai nisi o pa anga manisi o po Kalambia e pe o na ea lato tau mwhainga i le whalitupe tangata anu o Samoa le National Bank mano no mai ai le whakasela wafe leo ato ele tāpenanga e pe o na whailoa e le whailau tusi o le Sasna. Le au ta alo Samoa le amasi i le whaiunga le nei masina e lua se fulu au ta alo SS ato ai ma official po pūlenga au ta itasin nei e tau se fulu. La tau ia la whai masui o Samoa i ta alonga le Olimpeka. Le aso fo i anafi na whaia tuhai le pūlenga le Sasnok i le au masi i teito fitu o le au kapia Samoa e pe ane teita ia e le na fionga muli anga tele whata Brian Lima a toi ma le pūlenga a toi manisio au ta alo leu whamoe au to wa ai seatu mo Samoa nei i le tau unga fo i le aso anafi whailo ia toi fo i nisio au masi i au ta alo Samoa i le tamaitai pāle mia mo sana whaamianga ai le itu ua Samoa mo whaamoemoe o le Olimpeka i le whaiunga le masina nei. U whatulanga le whamasinonga maurunga lana fionga whipule ai Amperosa Roma le aso tolo le masino matito sang whauru olo lima o le asu hei mau o le mata upu e pei ona mōli hai se tasi o tamaitai e soa whaia upu ia soa alofi matile fufoa o le sa a vea matangata whainga wenga le whalituka tangata anu o Samoa le National Bank of Samoa. E pei ona sila fio le nei tamaitai o lo tua ia i lona ave e sea leo o se tino i tupe e sidia ma le se lau wafe tā la a o a vea i matangata whainga wenga. E sidia whai ma le se lau le whai o mōrianga o le ngaoia o vea matangata whainga wenga theft as a servant o lo o mori ai o ia.
Mau whaatulanga hai whaamisnonga le aso masino mate le tausanga fau o le a su inai mo lianga e whaasanga ia te ia. O lo te ena umele ni tamai tai mo lianga e ta wala mai lana loia e peo na tula ia. E se fulu ni no fua whaamatoto o le atau nuu le masino fau. E fesoasoani le pokalame whaamatoto le tātou whale mai te leo lo ia nei. Na whailo le tūlanga le minister mtanga luenga soifua malaloina le fio ngā wālasi to omanga ta fito sele. E peo na ia momoli ese ngā whaafetai. I le ofai pese longo amatu te ua whaingoina le punia la waa. Le na la tō whaamau popoina se konseti te sangan simpai atu nei. Ma tō whaatasia se le ni tusalona o whai maleono suma le tō wafe. O lea se le nina tu inatu le matanga luenga. Le na whaatawina mai no fōne se fulu. Le nganganga o le whaafetai, e sao no i ele minister e tusai ma le lango foi, a le foi tamale i po le sunga le whaafea ngainga, ma le whale tua, ma le no whaalo, o ila tōna tau la mua le nepso soni. E se mai le se fulu no fua, whaamatoto, e se fulu foi disi no fua whaamatoto wa, whaona whaatawina, o le ato aitau nuu i le masina fau i tutono sa monei. Na whaatawina fo i se fisosone na mawhtanga tina le ka le sia metu tisi, a toi mana mawhtanga le ka le sia e whakasai pe ona i fisosone masani am tūna mai i tau sangati tasi. O le nganga fo i le whaaftaina sa no i le fionga le minister e tusai ma le nei fisosone ta ua, o le a whaafai ngofia e, o na whaatino ina le tūlanga o pokalame o whaamatoto e pe ona auto wa antuai le mamalu o lo tato tino. Tolunga tato pokalame tato update pe na yai tato pokalame masani tato filo i laso momua so i po me